ni mstahi ganya meda na zijomba anafiki do ido ndio stahili wewe seka stahili ya utambi Mkoli ngamkubali kwa mkomora honnêtement ngamkubali kwa mkomora minga mdute zinube senyo hana mabibi na makala lao nezembuzi no wana atwado hende narishilie makaulu mashashi banu owatishilia wali duwa ishie baba ndudo tiwa na rogo boko oishi yangu ajo hisi amshile bandanzi Baranzi Sabuo ibahe izo yamba lelo tujatana beje asikini aliwajai politique comment na mishile mpa biba yununge yiwa roho rao inunge yiwa ngwavuwa umro kewa ishia inu samahani tukutandini wakanzale mzuani de aduheza mbaza majimbo za Komori abasa watu atamru uhozwa netino zetabu zirawe etino à l'instar de Touadéra, Azali Assoumani cherche à... So ranzi Malwa mazwe evoli muihe hakuwa tukufu na msami c'est bon. Voilà, mnisami watukufu bawanunga manzo mtinieni inu yangamizao emafavalu yanu wado na wamfuheze roho wando ngeni mabie ni ba ngeta palao haina mahala bakamba ya msi Dans votre émission Franc Parler, on va essayer de parler un peu Comores. Maintenant, la situation politique au Comores, quand on contextualise un petit peu, on parle de la création d'un gouvernement en exil, et on parle d'assises. Le 10 janvier 2026, il faut le rappeler, un gouvernement comorien en exil s'est formé, tout le monde le sait. Quelles sont les causes profondes de cette fracture politique, mon cher ami? Utside masakala ya mnara mola le président de la République cherche à consolider son pouvoir. À l'instar de Touadéra, Azali Assoumani cherche à pérenniser. La cause est toute faite. On parle de la création d'un gouvernement en exil, et on parle d'assises. Le 10 janvier 2026, il faut le rappeler, un gouvernement comorien donc en exil s'est formé, tout le monde le sait. Quelles sont les causes profondes de cette fracture politique, mon cher ami? Alors la cause est toujours la même. C'est un président de la République
qui cherche à consolider son pouvoir. À l'instar de Touadéra, Azali Assoumani cherche à pérenniser et à consolider son pouvoir dans l'Union des Comores. Et donc je rappelle que bon, après, il y a eu une parenthèse où il avait quitté le pouvoir, mais bon, lui aussi, on va dire que par la parenthèse, il est quand même au pouvoir depuis 1999. Bon, il y a eu une parenthèse entre, et depuis, bon, il cherche à se pérenniser par des réformes constitutionnelles. Il en a fait une principalement en 2018. Il faut savoir, bon, l'Union des Comores, c'est vraiment un pays particulier, c'est-à-dire aujourd'hui composé... Vive le président Shirafi et dégagez Azali. Entre les trois îles, il y a toujours eu une rivalité, si vous voulez. Et chacun essaye de, entre guillemets, d'avoir une part juste dans la conduite des affaires. Président Shirafi, Azali dégage. Azali, il essaye de casser tout cela. Il y a eu ce qu'on appelle les accords de Fonboni qui datent du 17 février 2001. C'est politique. Qui avait permis une stabilisation politique. Et, mais qui imposait ce qu'on appelle le régime de la présidente tournante. C'est-à-dire, tous les 5 ans, il devait y avoir un président de la République élu dans l'île. Donc que ce soit Anjouan, Maéli ou la Grande Comore. Et tout ça, Azali, il a cassé le jouet, c'est son jouet, donc il l'a cassé. Et donc il a fait une réforme constitutionnelle en 2018 permettant de rester 5 ans de plus. Et là, on s'attend à ce que il fasse un nouveau cheminement. Le 10 janvier, je le rappelais tantôt, mais quand on parlait encore de date, en parlant du président Azali, le 17 février 2026, les assises de réconciliation, est-ce qu'on peut dire une démarche sincère ou c'est juste, allez, tape à l'œil, on se dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut dire c'est une démarche sincère ou pas du tout? Alors, en apparence, oui. Puisque au départ, d'ailleurs, il ne devait pas y avoir des assises de réconciliation, ça devait être d'ailleurs une cérémonie de commémoration, justement, des assises de Fonboni du 17 février 2001, donc cette fameuse date du 17 février. Et puis, il s'est dit, bah tiens, on va faire des assises. Alors, il faut savoir qu'en Comores, il y a fréquemment des assises qui mènent à rien. Alors, quels sont les risques et les opportunités si on se refait? Alors, en fait... pour l'avenir politique du Comore. Alors, il y a eu des déclarations. Alors, il faut savoir que le gouvernement comorien en exil s'est positionné dès le 10 janvier, c'est-à-dire dès sa création, pour dire non aux assises. Vive le président Shirafi. Je ne participerai pas. Ensuite, vous avez la principale coalition de l'opposition qui vient de se prononcer le 24, donc il y a quelques jours. Qui manifeste en disant nous ne participerons pas aussi Saïd Larifou du parti Richard Pactev. Quoique, ils sont dans leur rôle, évidemment, de rejeter, j'ai envie de dire. Mais si on se réfère un petit peu à la diaspora, est-ce qu'on peut dire que la diaspora peut jouer un rôle capital? Alors pour terminer mon propos, donc j'ai dit en apparence, mais quel est en fait le cheminement intellectuel caché, inavoué d'Azali Assoumani? Donc comme je l'ai dit, c'est de pérenniser son pouvoir. Soit pour lui en 2029, soit de le transmettre à son fils. Ce que ne peut pas faire d'ailleurs lui s'aligner malheureusement. Vive le président Shirafi Saïd Hachim et Azali dégage. Mais pour Azali, c'est différent. Donc lui, il veut installer on va dire, une dynastie. En fait, lors de ces assises, ce qu'on subodore, c'est qu'il fasse participer des personnes qui vont être, entre guillemets, il va lancer le débat, le sujet de la présidente tournante, et il va y avoir des personnes qu'il aura choisies, bien évidemment, qui vont être contre. On partageait direct au Dunga. Puisqu'il n'y a pas consensus pour la présidence, ce que font beaucoup ce qu'a fait d'ailleurs Touadéra lorsqu'il a voulu réformer la Constitution. Au pouvoir à partir de 2029. Alors la diaspora, bien évidemment, dans son immense majorité, on va dire, enfin, je peux pas donner un pourcentage, bien sûr, mais dans son immense majorité, bien évidemment, elle est pour le maintien de la présidente tournante, et donc contre une éventuelle réforme constitutionnelle. Peut-on dire aujourd'hui, peut-on craindre une internationalisation de cette crise comorienne? Internationalisation,
pas par rapport à la politique intérieure, mais par contre, ce qui risque de se passer, c'est un retour au chaos. Ça, c'est un retour au chaos. Parce que bien évidemment, les Comoriens, même si après derrière il y a le risque de la répression, je dirais les Comoriens, je pense, n'accepteront jamais qu'on supprime la présidente tournante, surtout dans les îles d'Anjouan et de Maélie. Et par contre, non, sur le plan international, bien évidemment qu'il y a des enjeux géopolitiques internationaux, mais c'est pas lié à la politique intérieure, c'est lié à la situation soit de l'exploitation des ressources naturelles, soit du contrôle du canal de Mozambique, où là, en effet, on voit bien que, et dans la volonté aussi d'Azali Assoumani de développer des partenariats. Donc, par exemple, là, on le voit tout récemment avec la Russie et avec les Américains, puisqu'il y a eu un exercice militaire conjoint avec les Américains, et sachant que les Russes vont ouvrir une ambassade à Moroni, d'ailleurs, ils viennent de l'ouvrir depuis 2-3 jours. Ça se passe du côté de Comores. Est-ce qu'on peut dire un panier à scrap? Un panier à crade pour les dirigeants à l'international, parce que moi, quand je parlais d'internationalisation de cette crise... Voilà, mwishili ya ngari shukuri yao mzia Shiraf Said Hashim, president wa hatu rahutungua batina ukaurinike diero, siti de generation ya 2000 euro. Mzia Shirafingo juondo ya kasi hanjume, damina mbae tambo ino watukufu walo ya wane sreti, sonti pia siti de generation ya hezi uzi lini majana matana. Mzia Shiraf. Rihutawu wa hamu ya henti ya hatu. Ngojo huwasuilisha. Omsomaho, headabu yaho, hestehi yaho, heakili yaho. Ushindi hurumi ya wazungu wedongo ambao izorito ujwa uzamba rito ubuli waravirara zamba. Kairi uonanro. Ya urenge sigareti ukensi udovura. Waone jembaba muziwani. Shemba biyo na mreme Ashirafi koti kamemu. Ashirafi hoshinda yambiye mzungu yende ya kenti ya mbezenongo zila pia. Na mabe bravo Ashirafi bwa tukofu kamemu. Na mabe bravo Ashirafi hoshinda wende wambiye mzungu ya uka uongo anzu yambiye rabo uo uwaparo kabra zika travenzulo ezongo Ashirafi pia mzungu wala uzamba wala Ashirafi dia mabaya zambe hakika Ashirafi de bosi na rikubaliane linetseni yambi rikubaliane ya uka Ashirafi de mzee na bobo farani Ashirafi de mzee ukazira ate kabati ya mzungu ya paru mdiambia mzungu ya rirongole namna ita. Hapo tinjia nai. Kabati mkomori ya jambi ya mzingende ya ridaili ya rirongole namna. Ata sikartishino ambe namna ila kejusi. Shaila hazina akili na tartibu. Zamzia Shirafi. Olade mzungu ya ambia Shirafi da nonra yokana fahari inu bel deseri. Harudia para Shirafi. Mtukufu. Amwambia ukana. Hey. Wanumda sanyo tipia wanemduni adimante. Fardini. Odomdu ni kama aluma chawani yenye kapso. Akaina ndo na pesa himshenzi wala kama traduire timbeshe yayo. Saida bomba etamu. Namkubali ukada wabe bravo Ashirafi. Bravo le président Ashirafi. Ngento mwabiane zabaki abasa. Bravo le président Ashirafi. Ashirafi kajakanti yamba unere wandu arumele bunjiliyo unifanyie jao wewe ngawe na wanganga mina wangapi. Ngambonao ezendema, emagawa, ezikale, ezenyeve, elesimsimu, emahankati. Ezenyandrongane, nezentibate, nezenyoshi pia zijaziva ya Shirafi. Pia zijaziva ya Shirafi. Shamzi ya Shirafi ya fanya. Amba relax. Hajua ukangu jola piziwani majamvi, ujola piziwani ema jila mbutu ya. Shemwana she wangu Mustafa Huitikudi. Emwana she wangu Waburashikati ho Mohoro. Emwana she wangu Desire. Wamrejeza. Abuge alijaye zilera zinungwambo sirobu. Ya laitani kuntu sakitu. Masikini wada tukati daza. Ndasi ile Qur'ani ya habaru masuratu Yasin bwali waja ambago abaye zile razinungu aboje hema waqalu law kunna nasma'u aw naqilu masikini ketiratishi yatida zatita wale sharifu laiti kudi au tikana kidi titawa ma kunna fi asfar au tukamba ma kuntu fil bahdala ndajikati ngamiza bana basayinu titagambya namnainwa aba basayinu mono ka Shirafi
ulemengu habaye na msuzuhe ulemengu tasingari la mpa maele namba partisan bwana washenzi wadungo ulitimbulia rile mba parti ya tusirilo ulaya rikansi karangala uzetele kariti harumo na telefoni wanu wasosote na jau ngarangala uzetele romangala rojibiwa amabiyoni surachi maudu hao ushao ngamjoma biyane lera mjodu ngashirafi batuko biraru matele indwa jitsonda ila tena maudu hao ushao au plus tard ashirafi ngujo bira la tele tena aruma tele indwa yabo yinu ambao ulemengu pia usaujue zari hunda asuma ninge mpala alhamdulillah meseze duwa sa nyuma nombelea unonongo jao yabo zabaki hapo indri ngetapalao haina mahala wakambwa ya msiru na purunkula msiru ngelijo puliliwa chika nofanya msiru chika nofanya chao na mwaterrorisi sawa hisi ya ukana savapa hapo tena tengelehu na mtengelehu nubangari juka ujua Allah kamdaza wafanyi hando ngobana atuma biaruka na mdangari wa aeroport ni masubali passport na mdangari wa aeroport ni masubali passport au ni mbiarere ngari soko mori rendera reglence ya hatu ndio afesa kule sangari ubale wa Shirafi direction de Tisalam wa Shirafi ala foka tu njoka uona wanafikia kajanti kada sisi derafanya mfanya hiyo singari prepareu msafara ngari prepareu misada ngari prepareu basi ngari mabia oni Dr. Hamidou Karihil Dr. Shakur Dr. Dahalani Mwenye Baraka Dr. Salim haina mrunda nyinyo tipia mlo yao Yusuf Mohamed bwana Baruani nyoti pia haina mndu ambangu wanu nazali hapo andikati wanu rimdide ivano le 17 yede miadi ya hangu la minani wakati hiyo ekamda zena mna hiyo ngamjommeani na mpwe mashishi yomlate mfanye jemlevi yabali enda ya trobu wa mmango ila kile kitu kirenda hobo mmango ambango endo ya urengeze wakamdia unungo bali wonzi kwa Georgia wahibe amengo tuko birandaba bino tibalo mmango tele zangu yabongo tuko birandaba bahinga mtu mabani na mpwe mashishi yomi ya late mtijwe shezo ndoko mwabani ekamdaza kamtina mwafanya bana ekamdaza kamtina mwafanya bo Yusuf Mohamed bana bo Razida bo Baruani bo Abdul Swefu bo Dr. Salimu bo Dr. Karihila bo Dr. Shakuru bo nyoti pia kekamtina mwafanya bana na mtu jidoburie basi si hunu alhamdulillah mniwono abanga mjito usaba mniwono ya ukanati mbero hangu ngela wa shazalikana uswalize kende juka utengeza ya riswalize ya juwe ya rudi ambenguri utubilie tsaje niwabe ya mjoba ngana be unyiwa konten nguna mreheni tsaje ikite unyiwa konten ila na katika utau umenyele uriduka tofarasa jo umenyele swala uridudo tetele na bungaro na utiatu tambale lo shinuge shenda obonti shakuna uswaliza la kunwevu banu railinga mina muonga mina mna inwa una uswaliza la kunwevu bwazali ranti 2016 atalero kuja swaliza la kunwevu na bufaria kujamba hotel ya ondo abaki wienshi yao kujamba la pitali ondo azihiri ondo do jamire ondo ejao huona kujamba lera ujao kirasmi ranti 2016 atalero windo bezifanya wifaharu wibarufu yadikari wiroje wimba itambo wiswabahu windo atukufonu tipia wanu ya Afrika yongi wana wanafikiwa nchi tiono mwana wa zina ya jayanti habo ya uka wanu ngamtuka ujamlive wando dibo president Shirafi ya mrengani wa mfirao ni kwa tumliva ni kwa mwanzo wa Shirafi wengi mmanilie ni mtijotola zenyanzibo mweza shonga kama ngojo ufanya ironi we mna haramu wa jawanzi hayao
ukai bana sira fikuti jabali be wanro haziri ngo sihunu ewe ya mfironi mtoanize nyanzi nto ya tohumnikani mweda maula uvanda majama tio mwazi uti hata muhisa damu ya shirafu lo faranta ashirafu ngo ndia mtoleni ile purunkula mregani mateka ganyino wa mzayani wana nyine mafundi yabo tinjia da ya utinjia bama ngaribona uno ngo chao yabo tinjia na ya utinjia Kenketi kamfanyo petizi bwana haramu mwaona mrulo bonze wanzo ya huzwa ninyi umsikinioni kamtona kaptani mtorele hawezi pia wala wa mezi sita wa aeroport aribanu mezi 10 gabandu aeroport watulipa o seni mezi sita kwa jalipa kabati mdu yabo yalipa fatihu nganti yani amdarauni amboni zemali amtowani muhazini banyumdaja yakanti dasi ama swanduku vanu toujours nga mto hezamba befura bo desire asiba biauka alijae ngena wanyanya watukufu alijae shengeti ndiso ezilela zinu ijoka leo denda ruya hai engeti ndo wanyanya watukufu alijae ni wajua ezilela zinu ijoka leo nga basoma uhitima mde yabeshewayo anga bwandu abanga we na pefu nga bwanga we na kaya nga bwanga we na kile tizeno amamleda takitolika burini ajira viola dada ajira sile balicha salam paka walija ala jawa ukasa ikale wala ukasa chante gwenda ngo tukama magerila de moteo amamdu wenzu ondo byaka utashonga ndo waliwacha wakati wakana mungu kukahamba orati wando ishemba utetesi nemba mnyanya dasa kutamba ule ka unumba ndo wika ule ba watu kufanisa na kima ngaba watu kufanisa na ndema ngaba watu ezinda sibisini obana kanzo atiba nuko ujulo kubulie masera wando tujwani ya ndavi engwan dinubona lo nasiti ewe dodo bi moja bainu duni ewe dodo bi moja we tizungu hata basi waliwacha tujitumie bala bure usijaba ntsena utofanya hila utonda mndu undo tutwa we yana ndaba atahauza badi changapi angali ezendo kona na wambwazo bana ezini mtu samba todi ya shirafi ezaiba no inua ma indili hawoti pia utoheze mayo mahakani wanu woti msaidia ezini no to bina katando fugo ban brede cha ina kati mtuko mzee emayo mahankani ide cha ya kaude ya mzee wangu wa Shirafia akaushia mtu anika benge miliara amba undafumbwa Shirafi mtu amba salam taka zinodungwani bati ulabi yengetilo watukufu wananyu waidi ekezile razini watu kango tukazwa siromu na kazwa salveti za bajabari de mwana mnikabse namni bai bandu bakombo soba izene ngana de kati eban kutone tie namna ili ekutone namna uliyo yoboko yode zetabu na nezo boko sili yobalu acha Hamad wakati wakenkodo Somalia na Eritrea na Sudan andabo zero akomori waona hayashamani wando tukafikiri fama kwa urengo wa huli hapo amba inufama ngahum izonza na tabu buja wajwasa tena tiaba ya town abana ngwanzo ujula bari bano ko ujula ko urogo ko kazi makutetezi ngunare mu benabdu baisa mrenge amugabo botezire ngamuhurumiyo wandu walo iyo
ila wabia ukana shirafi hajua kangu jode ziwa, hajua kangu joto mola manani, hajua kangu jodara ulwa, hajua sharifonse ule mengwa basa wa isangu hajua wezari hunda hasibabu wa shirafi utakanzana kubali utakanzana tikubali sabwane Qur'ani ama insha afali yu'min wa man sha'a falyakfur bahinga mhurumio o wandu wado iko director tuko ifanya madunga nzo ambeze ngo zinu bote ziri kangari lao Faransa ngari nwao aina rizanza uhunu ngasine zela pitali ngasine zeno go zonsipi ngari ko zonini mtsona maji mtsona mwenje mtsona msomo mtsona unono mtsona mdonisho babo mdia parona mwana msho wangu ulo Marseille amwambia ukana aribala ula mwana mao fakhari aba ayo urongo wandu shaina utungu yoto dola pizza yo urongo wandu shaina utungu yoto dola pizza ana msho kwa bema na dola pizza hili ukola aka upashia ende asome akaenda shioni akaenda likoli akaenda msirili wa masajubi abo yenda rimba mpira bakanza mpira shao hao yo jwa butasi yo ula balanchea ajwa bo hano chai bakulila chai na mkata dipe na ndrovya bisiwa na fya bisiwa ya ende likoli ala to la jaja no ubu reka ubwa nazi reka ubwa tani wa reka ubwa maji au ubwa maji ula de kemuge na mbahuma wenji kwa moto omtana hali ndrovi etrovila nazi abo au limajimbi awali mbasi awali chao wejoni ha biri abo amba gute abakengari bisawa jani ngwana macheshe na marumbo na maura zina izo hali tabo maso ajale le palanga ni maele ne le fele ke no mtuza nazi no mbone zo tipi wajomba he wakausisa onda ulo abaka ulando ine mana ya mpira rakahura ne dana rega merbitera tabasa watwe ya paroisse liabo ezadunga bonindi oho ukadari akaujwa botasi yona mwenje mtana masifu ikauti aina mndu mwikoni akaubire zinji yo utodari ni hatu aja dushi wana kaswida keriti ana kaswida bala babangu nguna miehe na muya mniko muri mle yobuli amna radio opare ni hatu abo iho pia ituka amade corniche emenjeze potopia si urampira masi huandu izo zontipi majali kwa mbuka do unyamenje parce que e pare unishiwa pia bokomori ezengo izo pia wakeze la pompi yo mala oni hatu atodari ni mbaka eda eleo darini tejabasa ti maji ti mwenje ti amani ti kabati banu kwa idio rido ulawo alafu na mwanzo wangu waliko kwa kama mwanzo wangu mwambie refa ula pizza banu nyinyi kama ndaparo fikiri ewe ndio bola piziwa ongea ubo desire ngamhurumio emichomba ya uzingiza hiyo amwambie ndambie michomba yokana fahari hamba kaba nulo le 17 kama tina ndo mafanya banu kama tuana no le 17 banunga nzo mlengensi ya hanyu na mtowele kuza 17 na 18 na 19 ensi ya hanyu ndendo ati hindu mbo havo temu ula wa mfungwa kabati zidio ifiditse na ngwanzo wa henso wa mangamizani abunge lazimio de le yamiso bobaruani bobli swef Hamidu Karihi la bo kiki bo razida bo sufuma medbana bo munyi baraka bo nyoti pia na wale hunu bao bateke ndacho jana na wafarisa na funga sikama na mjwe bagado hafi shanga manzo le 17 ibiri baike kama mtafanya rongo gejomkini shihari je komori wa komori gejomkini shihari je komori wa komori hala mtukufu Badruddin mjibi wa mkamziani ba ngorondo mdo kamziani karitina chantori bo Badruddin wane wahezizo mnachimbo tso imani hutamanie wede mru wa mwenza ndo zirunda obasi bahinyo ndo mlo komori madaza mandala yabo na mulinde aumpwe mashishiomi ala temtijo ishaza njo mabanizo le 18 au le 19 ekeka mtina ndo mafanya nganyina mapesa ebango mjwa bango mdu wesho ndo ngamba anga mderemba hitu ane mapesa le hunu ya ugari jori mwetisa ni mrenge mli mwanyisa nyondo mlo komori mapesa uli ho Faransa iyo mitango nganyide yaonga yo iho ebango mtwanza ni mwereni hitu bane mapesa ya warilo machinga tuko biranga ro mwereni yo pia wallah eze tahalili eze mashuhudi wanu hunu koti mapesa kabati mlo ngo mapesa unajai tuono misuri ambokana kabati mjeni mwema
ukeka dutambisha mru ama saleri ama mshahara wede mjeni mtukufu ikadobaki hakuoda honi yatijotambisha mru harumwa mwezi yotuja usiku zima bale ba edeza itiburu maba avire atsobira yotomba atsobira abonge emwananya si desire tawe hunjia yabo ti unikeri sala hiyo unabilie jihifadhi unabili wananyuho ekemanga kana utoja yamba ezilera zinu tisati zingaro mtikana harara batsanga mjoka ulowa shana mtulilie mratifanye baya mrativunze mbahindu mratimenye titola enkanga ya shati hale yabo ejoregelea emanyo pia isaburi haga mjoka utapurotesi emagunguno de ongule mido mili sheze mbafu zivere ha basi amaferwiti na persisi abangeja ujao kartuta mraja na menogo mratambe unere wandu wa ili unere wandu araru unere wandu atana aina mruni atopalo ha he basi rafi ngamona waba haide urama sese pokase yede ula pisi wa yede utozo sheri emafa avalu azali pia ya pashi ya shirafi ngamteza wa sheri nori televan abonge yapo gelazimuyo mrasijamba nganja mdere mbahindu emapesa akafaransa yawe ujayiho njamniki wayo arumweze shughuli nezorogoza hanyupi ekaize kejafanyishi andu imekeri juwa rija komori mjama biwani ngasi bani garanzori hadisi kekarija mlisani sumu mafapi abeza bariza bo mwana mamtukufu Desire ambaye wanzao kaziani wazalendo watukufu wa Komori rahman amani wa jiyani na zumaleni Dubia zintosa za salamu za watu rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andani ndu shukuri ya mwanama fardini ya ukaya. Andani yu amini kawe mwanamkomori, wera nyamkomori. Ngabo mwanama nere ya kado tainu, mara zibo Desire, ngabo mwanama nere ya kado tainu. Na mwambeze ezenkima zazali, ni wasili hize wanzao. Wa mwanama ya kronifanyia kado ya nere ya bano wabasa. Harumo o wandu ariwaredo zema endelea botezira ambize kimazaza linje wanzajeni wabeshe endelea botezira mkamziani wakomori wa ushili yao maraba menji wakomori wajoka ngwaridunga o maraba menji manama fardini ukana wallahi ngar amini ukane komori yenu ya hatu sonsipia hakika rwalo bonze rwalo hundani Komori inu ya hatu ima huu mguna jenliye keri sana neve hajana iwasuki lisi wala mwali au kanangara amino kalisi wala mwali ngaliko zao au kayaba nuramba ukana si wambaba mzima mzazi mzima sharji undu ukana si wambaba mzima mzazi mzima huu zazi shakideze faida zilo arumali si wala mwali Ewange mwanama fardini sijom sahani Naam Otukufu hanyu ni wananyasi mlugulaya ikaungari mshukuri yaoni eze jitihadi za hanyu neze juhudi za hanyu shawaja huu mimi miushukuria ikae mwanama fardini ngawe harumwa live ya haho unikeba hati nga mlongowo ekiasi ne marifa mashashe ya hangu raha na hokani fanye video ikao ngamjo uvumbua mfano wanruwa johele wanayaukana ngamhujibu yabo ngeme ujibiwa ikao nshia haruma izi live za hao ngamrengo imasuala ya hangu ngono tishia hizo wanambia bodezi tishia hizo wanambia bahamba ekahupara nibezeni hurenge ishelera ho mwejo jarengwa ngono ntozia ti hurenge direct ha handani umboshela ni marahaba menji ni wananyasi mlugu wilaya shaska hanza ni muziseni suala zima uzisaka jana inumbana ya hatusonsi pia naam kwezi wananyasi mlugu wilaya amini ya ukaya vanu ekango rumuma na bahanu naam kwezi mfuarie namna ya urume mwana kwenye mbaba hanubana ile mwana jokubali yende Sheke mwana umrama hiyo ya ukana enda forsoma za mvuu naam yokire mwana wae hamba ukana nusu enda hakika ewangeri johanza ni wananyasi kaundo mrongo wa banu
namna ya ukana hori rongoza hoji mlifu watu rishinde munde falsafa ya ushinda ndi rongoze haupole ya ushinda ukana banulelo inuzo kweli ni wandumanga kamchutabia kamsiamandasi kartabi hao maji mwenje shawajau mwana mafardina mwaminukana bangu ya hatu zetaburi yeshiyo ngari yeshiyo au kari rizalo harumatabu rijuha harumatabu ngari yeshu harumatabu garjufa harumatabu ya mungu hamanda mi mfano miside mungu njoko kaya hamade mwana wa mru fulani ukamimi misafa mjojo yesha harumatabu isu shati kahanza ni unuzisa suala dzima kwezi wananyasi uzisa mkwamjari ngasikomori simaranya wa komori sikahanza nuzise haina mwana mkomori rugulaya yamba ukaya ilazimu bo wa komori mjuhe usiku fulani yotsimbi sha eya hadisiena mwana nyaulo komori ya mambi ya ukaya endasa hedezire ujuwe shawiri ndo mana sika ulinda naam ni wananyasi mlo ulaya naam lelo inuma mba ukananga bidowa komori fenja mseja umaranya na mfenjau sika ulinda hena mlo ulaya ni kunde telefoni ya mwananya ulonga zicha vanu yatabi hao ni wone mwananya uwaya ni pare jambe bwedezenga wenda huu ilazima eba nuje ele disetinga rifanyao ele disetingiloje Njahunga mru ya nipara ya mbakana Wimana nyawa mru romanga ya hule luena rekati kubali ya nirtadalama naam Baya umomanga Wakana kodwa ni force mimi desire naam ni juhe ni sehepareni Minga mtabiho shanga mwendo mpaka rajia anguje luka fardini mwendo wazini hako Ya hule luena mru romanga Ya tabiha uhamandami na pare mwana nya ulonga zijambe ukaenda juwe desire shawiri izo mdoka ufanya enga mtuka njinazo hamba enga njinazo ufanya chekale lo inu mwana nyasi ulo ulaya ngufanyo ngurengo mpango hauya njie haruma laivu ya hakobu fardini yambe ukana nsuye leo wakomori wakomori mara ya wakomori wasaziduku wakansi yabo na wakasina hata ya para mwanashe wa yambe ndata hedezire ujue ba desire de ulo komoru subuto hamba ujue mbenda azizu desire afikiriyo karikara vikwezu wakomori haki ya hangu haki ya hao Mana lelo farini kunoto kenwa na shewaho ikoni bahabudu ya kenwa na shewahe saweni bahefula na kenwa na shewahe memwaju ya keka wapara ya wanikeni merobo ya kanga mwadiso minanyi jamba ukana mwende na msemuroni mwende mwata edeziri mjemba habari dari kubaliane kwezi mimi desire politisie mintusaha irishaezi maudu shamira ya mkomori na banga mkozo ngena na msoporo wananyanyi wanashewanyi walobanu wakoza wakoza wahamandami wasojani jani wajue rijue engardo shindari keba zimale disatiri chorambakiyo engardo shindari disatiri male meramu nisopare niranda ukana karja kumale mwenza shongo ina lawe izo kabati awele lo inuka mna ujowila soja ukanga msingula umuwandu nwabonga nyino wanashe wanyu ngazi jabanu sha haina mrungu paro mwanashe wahe mwambia ukana le 17 sawa usigofuma ubuleze mbeja desire zendeza fuma karikarabi bari sodiso na kaulinda ya ukana nishe telefoni ya mrunga zijambe mima na nyafulani Bote zile skanza njeri juwe engardo shindari bele mbaderamu risko yanziha rambe mruwa inalawe engardo shindari risko tia mbaabwe engardo shindari sofanya mbandongo fulani shaka vati ewe lelo inuye ulo ula ya kwezi bakomori watukufu Gamdude msampanyi wakomori mwabeba nukana Owa maranya wakomori waduwa lwengu watabi hao Sokoni katabi hao Kana mkweze famiza hanyu Wajwa kamina o Bamide uloba nwamiche minga mwanao Miguwano kamza shirafi nisi mji Sasi na ujuwani kebanu niwane mza shirafi Yetendo shiheri Sinokabanu nwane faridini Yetendo shiheri Kaukane izo faridini yamba oo Izo dizo namba okanga mkozo Izo mza shirafi mtukufu wa hatu Yamba oo Hatuanzensi hatu iliberehe
yabona no yino sina udzuwani wane ramrumba baramrumna mji ya jirende mbuzi ya demza shirafi ya deende ula haki ya de diaspora sina udzuwa bana nafasi namjore ngenda rakini naambe ene soka unengunazo ne ngumbe ba kweli kejeja wakati ya ukamgo parwa na shewanyu ya ukana kamwende mwangara desire kamwende mwende mwadwezo desire alonizo eba yoke jatoka fikira njema shandoka ya emara yewa komori todo yihonza bidosu kufulani wasihe na mukamja farazo famiza hanyu raja rakama zimasinao karika radhi bensi ya tunu ya tushondipia nongari kozao oto kufaha ukwezi onge mwaminukana ngamtawasamaika sirongwa makalima ya hutabisha shamu aminukana miurongo were yeli haukami mwana mkomori amandawe mwana mafardia. Marhaba menji mtukufu riishili ya izobika yao de wazamba mbabinjo kazi zabo ngonishio ngamishio kwezi mtukufu vanu ngabo zi association ngabo zi group hamanda amibo nrongo wao vanu sheka tunaanza nifanya nrongo izotika hanza nizifanye wa miche mifahari tukufu abonge ija wakati eze nrongo waka udiro tiono ya ukana kairi ni njie owandu wanu litanganyie omadoni waka wandu wakahamba wala wandu wambwana wandu waka uwao na ukanu aminifu hamba na mbeshe mdukata halafu wajabu watufanya zenongo umengoni mo wandu wakati edamba afungwa heze ndabo wandu wa uzisa heze mali za jaihu wakavu ngabo sekreteri ngabo etrezorie ngabo wambaja ujao yabo wandu wakauve frankome abonga bedoma wa usuke bajamba hindu mathala na sente grupu kada wawakanize grupu damina we karitina indene keturukana mimdu ada ula haki we mdu zomba kana mdalu awe mdu wanilia wenzi yabonga wakaufikiri owaloze grupu zinji holi ho revolutionary wakamba ekere undu nali 10 naribeshe mdu kada bawo do ulone eze cellule neze grupu za rabo yiso akayizo za rabata abasa karakarja ona longo shaizo na kanzana be abasa ngabo wajoja waonane nawe ekawa kubali waja bayo haki ya haho ezabili ngabo wajorelea ya ukateziro isaji to wafidia baba nukaja isaji expose ya ukamdwende laban shayo haki yaho yabo dohangalia wandu wako elimu wajofanyaje monane mkeswiri ritibakina wala wandu walinosema jijuzi na jana wajiwali nosema jileo tena ya wetu alabuya haho riire ngesi wa hanjume ekanga bwandu aloma serie bango june bwana ola usiku ila makabala ila ndo bango wasopareni bwana ola ngojokana ti milena ka uoneza kana mje mkebala tola jabala jaha inzi majamvi aba basayi ngarjo hangalia ekanga bwandu aloma serie na banu namdojo wando banu ka sifaransa garida hiyo banu sheka mungu hajokana wanu wandu wenza shongo wa komori yeto wa bishia mwenza shonga hamanda ya jeya wazabadi aina kati mungu ya jura wakana nondo za shonga yoto wabesha mwenza shonga hamada ya jeya wazabadi abongia beto alabu yaho rirenge rikubali marhaba meji rirenge tso imraji. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtukufu. Alo desire watsi we abonge abongo ishilio shaizo na kanzani huambie ngo Johnny Sami bati kahali ndo bainga tena family déplacement et téléphonique kana mnasusi kabajaka endeni ya WhatsApp de mana natukati shindi ti hurenge usiku wa ziraka uhadisi bala hambeze habari zaho mkamziani mtukufu banga sina tsunda rukarja ushilia mwana nyasi desire no wanya ngo yabongo ushilia ukwezi tafadhali izofikirio doka uonosi kwa jana ashirafi haribeshe ya mzungu harumeze teleza faransa haja hambandro ezakobidi amba mkini maudu yaho hawe juma ngamjo mmona ala tele bahe na inu do udiro haina mndu timbona yekanza zijulwa azali haka ufanya inazofanya banwe mafoto no wanzuwa ni waunjili wa idatu ngo zinji ilango nzu yatire mafoto yambena mmone namna nanziwa utojuru batu si singari denonse ozeno ya zamba ono uzirenda usikwa jana mzungu akahambia ulemengu ezenda bone mafiti gari shukuri yao riparo wa komori walo komori ya uka vanuke teka ubidirni de 17 au 18 shaila zimu ikeri juhe na kabula wara uliliwa rafungi waritona majiritsona mwenje ritsona maisha abasatiyo kabati hata mapesa komori mbango ya baki ngwanza warenge wandu wajewa wanike mali ili wambenga mjo urengale gashi
amba haina ndongo uzifikirio da hahani haho bawe mongoni mwandu wa parao banu uesheleziza uhashirisha uwakomori ngugo cho unika umuri mle ya hube unono wa haraka bumwana nyasi ya towe haina mbwadembi haina sababu zilo zingoni haho na mmobedu wa mwana nyasi mtukufu oi nguya mbe unono nguya reshe yeye ya towe haina sababu mbi ba ngamonawe sembadeze njiyao wandu mizingu ya ritukuze bange mmade shanga mmonao gwene jitihadi nguwani liyo nsingu reshelezi zo tafadhali mwana nyasi mtukufu. Alaikum salam. Desire ya tongeza na kumjia hapo kaya maswala yabo msamba desire fikira ya toyo kani munge na fikira ya hai shangari juu mjibumbari mwambio kwa wakati sindabasa wala swala lamba yule swala ala dunia lambe armaye zina aroma direct inamna naam direct mosi zabili hauka presque yukirikinga bondo yukana tuhuma edwan dezirenge swiri neza ngwaza mbazina naam wakati mwa wangu wa baduhenda beti salama yero ndaza wasimu ali yabo yoma balbala wangu wa mazenti zawa fubozi nzao kwa dota edia telefoni ya mgulo Komori haulo Senegali haulo toka yonzi babuze movement za juhazi wanilienzi ya ukazi eti principal halafu keja kaula dhimu masuala manda yao ya jehensia abasa hauiriambe sababu nyeti namna zintifo babuze nzao namna za kazi yabo tufala nabo ani yabusi arside sino koza oswafi shani mmeho kamchukoza bane manali koza o sila rizbisa mizi bihawo ihu balanga mtsango kamjijuo kabininga mtsango nisha tunanizi wanili yao halafu tiantie numero yabo ni wanzo ya pare tiantie numero shele banga mwana nyasi ya numero yabo 07 73 36 94 26 WhatsApp. Endelea mwana nyasi mtukufu bango jonro. Zile hao zina nsangao ngamzidailio uzihuremana. Shasido tokaya niveshe mna 50 euro hachi. Baada mbeo ni kati mbea shaka tushidaru mishambano waitoka uyonzi. Halafunga tahosu lishoze la 50 euro lao irenda umna 50 euro yuremana. Aunge tabuti jo shemelea ukaya nige telefoni pale umwana shwangu hauye mwangu hauye ungu kozo sawa nawe yoti shartuje bamu je urambiye ngawe na zemada za ugwa hadisi daono wangu haukawexile ukozo wawechi abunga wana zinzeza u strategy za ubira za ufomu wazi nongoyi shanga mrudu ndenge furshai na wana sekabotezire wakati ndaunde kamrate bamu saye kabati jeshi busubuti afume mungu wa mahali kabati bamwe majeshi wa warambia amwendele nwambie majeshi wa zamba ninjo ndambula nambia ani siasa namna shafiko mimi tambilozo mimi mitambilozo jeshi ugesubuti afume mungu hakatika kunyoke kahafu mungu ujofuma zabari ndini ikaba tujamna gafu waziera zili direct komoringe jogi miliwa nekaji miliwa arwala warema arunga ndoda kandaka hakika ani ikakuya kaugwa hizo na mzio uhara ukatisa uja shiniti sizo le shifanywa yao wangwa ise yeo watotandu harara basi shaongwa juwa ya ukakwati chauti kubali uka ni lazima samba oe ma opposition ukwati shwira ukai mungu tuta wao ni mungu romba hingu shantu twende na yurao yule mana emruwa lo yao shauti kubali ukaya hari mratenda rengo wana ne famino mji wa jorumenti Pauma position watu daza wakenti wado ngao ili ya quelque chose shaka mtukirima ile wapo mimi tambilazo bomse mitantani kubali rogo na twabilwa shatambilazo ya ukana ngabo wenji banu warengo mishahara ngabo wedao minu ngabo ndo inori shaka bati ya ukana kweli mbiache darengo wanahe wane yaje warenge ntinu basi kabati maji msomo kabati unono maopoza majana maili ne mabavia hao ekutona kwa mranti wakauka ushashirafu ngoni kweli kwa tunando kwa hundo watu hau mathalan tirenge 5 million ne de haruma election hata kesito waziwa lidazeni kenti cha basi ya dobira hiyo mjini hangu no zungulia
ade na mwabesho mnikiwao ni azadi endelea sasa bango joro donc alafu ngira vimu haraurohe yomba biyo automatiquement na uwe harisala heni mrugobe wa mwali hawe ni jama mwali haini jeshu gobe wayo na fehemu nende bamba mutota ha amri shatubutare memuru asubutare memuru ngwati kire bamba rumila safari ya lelo parce que yensile mewa shantwa minsi ya wola hauka balale ntitwa na maji ni igoza hai kampaka mvua nyara titwa na mwenge iyo ngunda uwintsimo titwa na pare iyo ngunda titsa miomishana iyo ngunda obenda awa utoneshelezi ze emishana itona maji ndani hele emishana ilayo ukazwe maji yodosi ya 24/24 haina ujonda barenda rozo mtamati maji ya dosi ikaptira tamaji ya una mtu amineke ujona mangodanya we bala ekebala katwenda nemba majenda halumone adori ngamba maji hino endele yukore makoti aba ha ngure mukota arazi bizili shawukatule mukabala ngasinanti wasawa enyu hiwabo na juka nguozo yensi waudo abudi yosi uzidi dola wawukana toka ya impossible ungujo lawa yakunda julawa chabo lokubali kasa yensi yangamia ujuzi wa dena yarenge zemiliari 10 bayambezi vizili ngendo akaja liwaza vizili na miliari 10 yo different hule na hule shakusaidia mungu hangamiza yensi unjara mumsojo uzira manya abunge zinongona zigo jafataha ndo shirala baba kabatimuru utabiho t-shirt ya tole shwari sala ka jwa wende wa jawi no impossible abuga bari ko be heri sala ukabo kabati keshili yinalijo neno gore na mundu twabeka ugore ma nsinga jogi miliwa elera ndiyo yone kai himiliwa abo wasawamba watireo abo kwanuka rauja timizi nga mkazo banu nimwambie ni yaukana muishi ya madam Madibolero yauka wakati yalo bala waka strategie waka system yaukana mrekiperewa mnikwensi ya han monsi fakiriwa jamda dabi ngemkinisha uka hadu hadisi sirini ya hanze yezi ilade mana abeza ya tolwa waka uhansi euliyo abasa mbili ngabo jeshi mhu wallahi bilahi ngabo jeshi mhu mkomori hamba maopoza wala wana haramu matretro maopoza wa komori yede namna hamba ngama mbuzi hamba ishele hamba walari wambi ya ukana na mresiste 12 heures à 24 heures Allah ngarjo urenge nti parce que si sirilemewa na si wenji ngari wono haya emna haramu alukumani woi oimoto mtiti utina ndugu ya zijua au mjewiri mtabasamu okaya ritaru musi wanrulona mahame ngobine arumele jeshi lino ojalelo jerulo tarumla ni mnamshenzi na mnaini yabo na mbezara karimnike nenti ya hami shana bake mndu ya totele ile mani ya siwa hanjume rajito wa filiale lo himilia mzee wa hatu mzee Ashraf Said Hashim abonge abonyi wa Komori na mjue ya ukana enti risa isa eze problemu za henti nezero zilo moti juzi sasa zijulwa pia ekemdaza na mwimeni mwabieni ekemdaza mwana wazali ujenda bekana wala toujours wa madami na monena mna watungo unanza kama imagine wenti hanyu Sarkozy ende arenge mwana haba sange ya premier ministre mwana hidaine mwana hina mahala endao ya bore l'hotel ile magari la izopia nguro wa president Sarkozy na mjwabo wa Mali mfakuensi bangari jo mwimili yani si wa Komori kamidi wanzu ya baki mezi na baki sha ekanyu wa Komori ekanyu wa ruma bohaze voti ekanyu mabaka mtwela ruma voti kamjaka ujua bahinga mwambioni ya ukana majeshi wa huu ngamjua wazi Misami hiba banda wajiri mna khalati ban na mnisami hiba banda wajiri mna halati endelea mwana nyasi baba banda wajiri mna halati endeni nda ichofe endelea za nam endelea mtukufu ba ngari hushili yaondo wende waya ari watsameo poro hani arisi nkajelewa ani ntsilo wakati bwa mwali hamasi nusene mamasera nam nsikiri milwa tena
ekanga msahoye nsi mwirume wakati usauja. Naam. Na nyinga mwa yuke keswa leziksi mtikana hofu mtiono wabala mapesa wabala jao paske wangu wankwao mapesa ni wangu waje warendensi waitimizi. Naam. Senge bano kwa mapesa wakauja we ni kwa kumweliwe hila kama tia jeshia tuwa wanata shangwa kwa mapesa waje waninke ujorakio alafu kama nyuzi ya rongoa donc alafu warenye mbabea saa warenye warumia singebana wajoa ndoa warenge nti waje wezinga manye boja wanezemeliari hizo wakumuri warumia hawakundu parenge ma haundu mwenje wangu maji bisoka riruwa ojoka balanga zinga mwao Chasire wa maisha mboka mparasangu trenda ya toli gashila komori yabo ya kan labaka yanjaki Faransa ngondo to wele gashila komori ya kadaba anjaki eni yakatwi abolo twi hakika ngabo mimi ngamkazo yabo marhaba mengi ngo asha tukandarilitse na wakati nzire ka lesu alatinde hali yokuzire ila dimuze ngozi kewe ndani na kema mkunishire mama kamba pare mwananya akabona mutiyali wotesi dawafikiri notaze samaka tulimuswali tabishambo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam marhaba menji mtukufu rijibi wa intervention yaonesi hayabo na abo izori mwambia oni banyu doka namjue ni mawandu mlokomori yauka samahani banga mwananya sitso ya jonza ya njie bahe voilà. Allo, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mtukufu. Mwananyasi wemengoni mwandu waikayao ranze mwana inu yandisa ti huono ti uremarke ya ukas ranzo Marseille huja nisi huja hunu we ujitole ya kabisa roa komori kamili we ti mengoni mwandu wanungo hamba mimu mwali mimu mjao we utanganyi hanu wandu pia usubuti hamba sikaruma bujilo damina wenga sina mahamira roma hamine obwa fundi jamali Marseille ezengo rambilo zo yabo rijwa damina weri heza baya yoke Emmanuel tari inu ya hindi vande namna inu atandi ntujwa kengo sheleyo manama abonge lelo ezengo zinu tsinu zija ngasine wananyasi walo jeshi watambi hao ngabo wanamba waramase wao nde wadotimbaze nayi ngabo maba ngabo zembusi wangazija wa pulilia azala wa pashia hawanyia wanyalia hafanyeze nogo izo owanzuani ba wakubali tawala ina usikwasweda mtwamwa lelo ngari wona watati watukufu wa heshesi wa shamali ngari wona wababa watukufu wa heshesi wa shamali ngari wona wanazijana wa heshesi wa itukufu amali wakati wa uliliwa ewararu ikayao tinongonewa ni watukufu wa mali wamba mali rirema 3-0 ifori rattraper égaliser awuri double match lifanya remontada abonge engwamboje we mwana nyasi ulo arumwe na ulo bonse ejwambo wa komorije emmaningo ambao je bawe mroka ulisaidie babanu enamna ruonao nyide mroka ukomboa batima na mzee wa hatu rishindana hauri hitalifia na fikra sheza ngo zinu za haja mina tele na ambiaso shakari chama na karjapula na sheo ezengo zamze wa hangune eze gouvernement ya mangu zifanyo na zila amri shati unikesheo amadi minti kuti shangari juwa mawatwani ngari juwa mashujan wanujwa hitalifia na fikira lelongo mmono ezengo zibirao ala tele hamba izo wanza oba farshinda wanjia shawe ufanyeze declaration zaho ngo wanwe bwana usubuti haruma eze forum WhatsApp ze izo ntipia uhamba izo zi tokiri nizo watuelewa endelea mtukufu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam. Lodi handani shido participer à mes émissions zao. Shami hudunga tous les jours. Avec plaisir madame mtukufu Iftar. Donc ça solo dahoni mutatitia toujours faut tous les jours émissions zao ni sidungi. Barakallah. Ka tizipar en direct ne kan différer chaque fois muzunga bata. E kama te plateforme zonlio waangalia video ya jana ya mzungu la kuonesha situation politique ile Comore. Naam kwesi. Tia ma plateforme vers minuit nikoni sawana mbatikantiti tuangalia abantu tuono le rafardile atia hii video no tletitaha sur YouTube tibarsa tatamti mtuni anio. Alafu biazali nongo moja lazima waelewe. Naam kwesi. Ukanamba nafahamu sishosha mwali. Bravo. Elewa. Nafahamu sishosha mwali. Bishile mdu kastezea. Nanda histoire Comore aijue. Ya ukanamba mwali wakana mfaume. Faumewu akudungo fanya nongo kwamba kasijadunga nzia. No. Wandu wa mwalo fanya ndini wa distant lazima mfaume no rimtsinje. Rimumwe. Nanda ujise wandu dafanya bunjulio wana urongolo huani. Njurongolo huani. No. Isembea lisuzwa babu. Wandu sumana hitima na mdajo kwa faraha. Ti apuwe shitwa. Elewa? No. Apuwe shitwa mfaume hiyo. Babu lazima yulamba watu ambli komba wadungu kwa desite. Naam. Kamnunda shida warigisa nyuma ya kati de Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu tumafikishani mdipulie mshenzi waisha itwaba. Endelea mkamtiani bango jongo. Ukamra kurongolwa Son Excellence Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Naam. Akanaezi. Naam. Basi akashaje sharia. Naam. Akashaje sharia kwa nisa mangetengetsema. Na wai dakana magarde kori warabu wakalalipi. Wakomungojea. Ngamweshele yo bata wadoja ikoni tido wao nabo ilado wakati na Comore. Basi wamalile na wahima wata wajua manga mamitra malibia utikiwa himu kwa dayo hakisahau. Naam. Wawana tampaka Sambia kubana babasanga fanyiswa zvoti. Bravo. Fanyiswa zvoti. Ibuse ajaba bana basana mwengezo maha. Babule rai babu yote aferi ya Mali. Yongi aferi ya mta votewa. Na yaliyo isini. Na ya andono wakubaliana shamu watu tukota ha. Vivotewe mwana shimu Mali. Zvotizo zifanyishia. Halafu. Sisi wandu kaljari ya warabu. Tulirujoria makomoro. Bravo. Bravo. Amba okenka kanojwa rimbe nafasi bana bali. Bravo, bravo. Na manje bravo Mali abo wa Comore baga mwana wa Tony ya Shujaa ikausibuti arongo. Wallahi wenga mumjue mwana yasiwe. Endelea. Kanojwa rimbe nafasi azali. Même pas une minute kana uyengeta. Bravo. Wahingalia. Naam. Wahingalia. Bwana Ndai udongo namba washe watuha. Hakika. Angalia ranzo sukarisa bwana ino. Wona ngafanya bunjulo la nome bunja nasho waili wararu au 10. Shaya ukana wandu washe wasi wafanya bunjulo la hao batinata mwana mzima. Nambia madala porofanyishia. Hakika karjaziwa na raha kwesi. Voilà. Abe lazima wewe uelewe. Yanawadishi. Lazima uelewe. Wala wahiteside ufahamti. Ibano udua zasu kwa zalafanya zivoti za 2024 maruhanda shamali wasiapando mali. Hakika. Tuko zafanyishia na ndo si pareni zivoti za 2024. Kango sheleo. Ndakalie. Ibose ukoja paramba ngasichana msihe. Mfirbule na randeno. Bahati nongombia tudongo pasa suwa shashi. Ondujo le mwana haraka. Sisi sujo ni kandu correction. Ngamwambia hadisi bana lantu tahani njizaran kwini. Naam. Makati alamro shimali kwa kurauteha. Leo ngasida sina kiki. Pofardi ngasida sina kiki hamaembana. Kiki akadirecteur de douane makati ya Sambi. Abari ya valizi sana pesa kokota hakurompa kwa shimali. No watuwane tornante. Na muse kiki za muna. Kiki ngina sikatrishi ishitwani. Kikingi na statrice to abubulwa Mali atampaka mro kumwania lishabuhani wako akumwamia maana shabuhani wala mtwanie bayo wonde shefu hangu atangazo na shabuhani wabipa Mali na ngasichali soka sifanyisha la mswani elewa sikuwa mwalwa masisi katuta mapesa ngaranzo haki hatu lazima mzimalizaho wenza utisakiki alafu mtarambia azali ayeno nzima amba Mali hutingazicha ala hutinzwani. Gawena haki bomze. Nika nafasi tanka donzima ngono awa wandu ngazicha awa wandu nzwani bejuza mwa akubaru ono zajiri. Hakika. Ono zajiri.
Hakika. Ngona hadithi unosajiri. Alafu naelewe très bien. Aba maliho tinzwani, ala maliho tingazija. Unaelewa? Il va nous voir à quel bois on va se chauffer. Unaelewa? Ndio ngo message ngutani mwambie yo. Zabili ntani naambiwa na mai bwana ino. Ambaza habari zao. Ba le direct ngio ya ho ba gojondo. Ricardo de Courage ha na bwana ino ndwinjo karaji waka de Courage na bwana ino. Hakika. Sha mimi tisati njamvu. Anzinaona wandonira asharafa ko jarenga bwana ino. Kana tunakulungunisa asharafu ushara wasuli senda hu. Waka wandura kama jana na majana kasharafa nyandungu asharafi de haje asharafa nyandungu. Satira mbuamba asharafu njokira bege mahala. Mashallah. Jute nko javelewa li definition ba wenjwa nazi twenjwa mabindu. Hakika. Lika wandu majana mwemba na ino. Kasina takriban ranzi 2018 de la mwemba ino tabliba ndo karja posha mfanya mdranjaza. Hakika. Washrafi aja hambamba amumteleze. Amumsahanino amanzo le 10 janvier mjama sali mjimzazi sali za dunga buzi zahangu. Mimisa mandu narendi. Manan kwa narendi njaka umamini ashrafi. Shachati ile ashrafi. Wide mtukufu urongo banu wakomori na mumone ha wide mtukufu urongozo banu. Unaelewa? Endelea mtukufu. Tijachara mboka ashrafi mujirbi ya mahala. Marhaba. Paswe imbana hatuinu ranzikwa hamisa. Sisi washide lungo jidaidia hamweze media. Ata wakati ze media zoka zirresi. Leo ranzi ashrafi aringa bwana inu. De médias internationaux wazungu waje exprimer hamwe situation politique du monde. C'est déjà quelque chose. Hakika. Yo déjà c'est quelque chose. Aizo les nongo azadi kazivenze mana banungo jo hatori aza ya wandwa serse o ka pete senungo za hauza tuba. Basi wacha mara mazenungo za hau ngisitulwao data wazungu wasirenga kile makomorie de wazungu wasirenga wasirenga hamwe media international. Hakika. Déjà, c'est quelque chose. Yo, en libre à vous soifi, erreur na masharafa ifanya, ni wana unzima, na bo asharafi kajajarenga ibanono ranzoma doni. Ile abungawe hamadami vanu kamina mahamine bana kakimito shindana naye hata bumze. Simwambia kwa hudilatiza wakati wa mahamine. Shahanabia. Anabia ishiaza hizo ngo anabia babo ngawe hamadami. Anabia kana bofaha. Ngejo kanziro bomwana hangu. Sababu mze kutende baba nwanu rileme wabanu hamba ngejoka nziro okanirongowe nende na dazendale ikenti na ndongo zofanya vanu ngamfanyo hazia muoni nielezo uleme ngamwonano na wandu hamba tawe ngonongo ni baliyo ntulala rama telefoni ngari wono wandu agosha droite ngari ndo hula ngari wapara huno malaoni hatuna hizo pia ngamina mafoto ngamjore en privé wone ezengo kauzifanya Nyezi muna jalia ike wala wandura waona ukana mhozoni si ngamdendo na hii waja warambia ukana bona mfanye mtimbi ilindarune ba kaina ukiri ntojana mbinga mhuniko mtia wandu awenti yaho waweche unaone se ukanga wandu wakozao hamadawe unaone se ukanga wandu walopuri wafanya hazi hamadawe ya mungu shokozi mtukufu na miwa komori ila demania yakaubeza afanyeze ngozila bala ila silotokana hatukanza grupu ya wandu wa hejao ya jambe nguvu yafa kuensi ya rume shabala haka utaha wandu haraka riwane bwana ribehema kiritasiano ina bahanu ya lazimu alafuze ngozila ikaoblige abezi afanye wede mdu natende na upara muhambi wallahi bila wede mdu natende na upara gwesheleyo ili hindi tamba nga bandu wa ilitsanu na tupara wana nazibutala iftahu daena imana mshwatu city dwarfa waudu wandu wa mwando engo tu wallahi guvernoma maifanyiwa njaju wantoja tambari banutino ata uqsim billahi wadu wanere ada minjatu ndiniza fani wallahi wadu wanere hadani alafu tamba ha sha tamba shirafi kwa bachir ha bano ndio ni charma mai ndini mimi charma bano minga mwando sha mimi charma ruko kata abunge yabo undo binadamu undo shujanga mhutoso bomana ma nadabo rambila na rongo wazamba ya ukana utuka uona ukaya numa varaho liyo ndeza tende abasa waona ukana elegaringe lendao bahanu yone ndogo bangu ntuamba Facebook wanukwa tuelewe lugha ngojwe mzungu la kaona wajana ola amba fardin tu sais quel que soit même une minute même 2 minutes il a demandé na biwa wanu ambangwa oneze parto wanazijana wanu pia ka na mndongo shizungu ba Twitter e bwana ola ngulisaidi ola rimono limfari hata
ngo imagine kama mzungu la toja mbeze ngo zila pia chao kesila bakari mdungu ni mfari yari mweleze ngo zila pia ola mdi atwaliwa ya milazo abonge ho reconnaisse ngo hamada zinu ngamubeshelo marahaba bayo yonesa ka we mrumme na ndabe okazi ndongo na hambi ya shanja twamba tendeti vurwandu hangu na jaujau ngabo mwana mala febu ngabo mwana mabil fatahu ngabo wana mawenchi wakosi ukakaribu na ashirafi no karijanji abantu bala au kangari fanyosi haziza tomuoni shata wandu rifanye bano inu guvernoma ya wana naza lishainti guvernoma ya ngerumonti yoni wandu watuka waelewa wakanti unu wasabote hata mimi sonto hambia ngawe na raison bari ulili wa wandu wenji kabati hadisa ranga zijara nzuani mmali wa ulili wa wararubasi wallahi ngazijara ulili wa wenji rana mmali nzuani wa ulili wa wenji rana mmali no karitina bandu gorafanya au contraire watungo uzina no heza yabonga mparo na beukana wangazija wamba tsangange utangiwa bwanzuani na mretu hamba wangazija si umyengani na mjue ba mmali sambi hala waya wabo heturu ya hao yalelese yende shawa mmali wajuha yodo wakati na rejei komori inde mada wakole chimbo linu wana rejei komori baada 10 ans za msomo wonze lindele chimbo la mando ne yalishi ya komori uksimbillahi wakati na ndana heleleze voto siku na tuendo aeroporo wiyo tambe ewo ndo bikililo wo mtu hindi njaka ujwa we mtu hindi basi ntseleti ni kiwazo aboge ya ngarambao ya ukana ngari konteo harumo ushuja wa hanyu au kam Mwenyezi Mungu hamba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu ma'as sabirin ngari jokanda nyina minga muhambiyo banu we mwana mkomori wazalaru mweshesi wa shamwali ezemvuza hangu ne kenga mina enero baifta Allah ekamali wajuha bana entinuri renki uqsim billahi kanjo uhimili ya mru ekati wa matimu mali ngamjofa abashaka na murenga mungazija hao mjuani nyambe nguru mwenti banda zilamia midena tende na zamba ya nzuani wa uze turu ya hao daona ngazija abasa ekamali wamba wanze turu ya hao ngarjo wahimilia baodo wani saushuja abunge abo ngamuhubeshelo marhaba uho mohuja shahuja na de reconnaissance au moins ezemvuza hatu litoleda fanya manifestation aruma bahaminane shabo yoni ba Facebook yono wandu kume wangazija au amale wanzwani lelo tsazuleze no kozatu mpungu lemba hinju ya bulietele na izo sonti pia yaone asira fitola ngurongo mzungu tola ngwambwe sujet ya komori sangio internationali asibabu hinji asibabu de dabora hunda mru ya puse ya mbio wandu na mwabese ngo kata na zindo go boko lituka ublokewa amjo uliese utimizi ni wambie ukana mengoni mwele tsala ka uliduzua ngabo mzungu lo muoni hojumbe hamba attention vanungo tu vanu bloke wa ezerezo neze lobby za zingiza makropia e mwana wazali hakauli babati parojo accepte wa rendez-vous ya wandu ngabo mndu na baho 16e ahuliwa nyumba ya katijikumbie dero e mwana wazali yo hamba go Tanzania ngo do Morisi hashishilia le bourge banu boita izo ngabo wandu warambia oso esemaliza tupia ngo tsa ino apasa kabati mali za ulibo wandu upashia warenge ya sawa yaye au kaza linge kunwa ya ukana ibidia tawe bahinga mwambioni bwa mwale kemju habana Allah ibila inga byo rengensi na mifahari mido wa mando karjo mu miliani ashirafi kajafa kuanti kajafanya kudeta ngamona wena mnala pizi wao shaha ono ya uka hahimilio wanyanya hafaria hanza wake ujama lelo oandura wafaria warisaidie eka kwatu uritole mweza shunga ola warisaidie zelo gosatu riwambie ukana tihaki wa mzingara mamwanti yao warambua warikubadia na wale karida za ngarjo ufanai au kensi hatu gejone de hatere ndogeri au kashini mwamba wede manzani watu shini kanokubadia tolo ni Faransa Marekani kanokubali atolwa ni Rusi kanokubali atolwa ni shini ya mwangu wandu ajibane kwenye juu watu rife au kambedu mbili mbwana ziwa nao ekoko za denkunu abunge abakatu tuambe komori au ka salam tukum jamia ekenga ona zo njeza bahunji yando bijo kazele jimbo la mali almuadi wa komori ngwa shukuri yao nizo wambao ngwa jibi wao surtout mwone saukanyi wandu wazalani mashuja au kari wono wazate wa mali riwono wa baba wa mali tasingari mishia ni mashuja da onele bia la bedi timisi sabari sa mkomtiana dunia hausa hantimisi naam amunjizo hamayo waone sawa wamba ni kazi mbimbilinga zonado kukuza delenkunu waengalea leo Marekani na Irango wanao mda kozode Qatar yani wakati Qatar ngurema hatisa armo de bazam si de bazam Marekani amai region la bala harumwe mayonorea ndio
Abukatari ngupe le pokase. Elewa. Leno. Shami msawa ni mweshele sasa leno ngonzima. Ayelewe na nguzu jua zami. Ya ukana 2018 2018 ba kota haja change de constitution a uwe tournanti wa mwalo kambisha message la semu ye ikenti stonyahe message wa mwalo ko sambeshe yo ala kuda mwalo atia ya aeroport amadi mizmara mbaveke wali ipaswe wali afe na ile weyo ala ila mtu nzima da testa nafanya zo ngozi la ikafa hartinu ngwesheleyo amwesheleyo nana nyumeni banu weka kutueshele nyumeni banu tena indaitwa mro shawa kautatasa ngono halafu naelewa bajela hihidi mwali ifanya bit ya rab ngoshobo mnazali ha on safara leo ajela hihidi mwali ile rujustu ngutano nise bravo marhaba menti mwana nasi mtukufu dunge mnajimbo iba merite ri mtukuzeni asibabu de namna